Tarot. Champion Tanah, solid NSD, solid Barangay Ginebra. Mr. Pink, kaya mga Pink. Paninayan, balang laban, ding paborito kung koponan. Balang bolang titirada, guli sa keni, guli sa kita. Hanggang pan sa religyoso, mga payaws lakaring santo, o San Miguel, Santa Lucia, sana sumambot laring Ginebra. Oning marano lang may ngalat, balang diskarte da masisilat. Anya may bugnongan mangulo, uling awas ding referee usto. Ting barangay anting may pesti, may tambakan agad may gift king 20. Dapat agad lang may kadiskarte, anya may baba na mo king 11. NSD. Inya pagbigyan niyo ko, uling iti malagad mo. Mi pasnoy aeng mi babayat ang puso. Inya pagbigyan niyo ko, inganyaran malati mo. Nung aliyak wata mo magulo. Yang third quarter, megumpisa nung hinatsyada. Potang ni Pringle, salaksak na ang yang ating gwardya, may shoot ya pa. Mamapek tuwing double tinda. Potang at sunek lalamig greg sila. Tuki-tuki king sumangit kanto. 3 points ng Jeff Chan at Tenorio. Opensada at nasanting, anyaring bench, mga pagiling. Alos ding tirada, mga blanca, potang susulapo ng agila. Swabing-swabi laring execution, amporing power rebounds ng Thompson. Biglang kinurog yung buong palibot, uling ikagiwa o yan ang lulub. Inya pagbigyan niyo ko, unganyaran malati mo. Nung aliyak wa tamong magulo. Inya pagbigyan niyo ko, uling iti malagad mo. Mi pasnoy aing mi babayat ang puso. At nung minuto yung itatagan, anyang ikwang alamangan. Nung mag-umpisa mi tambakan, ngeni may kalamang na kaming alam. Sigurado ngening champion, uling king galing ng team ko. Ngeni masaya lang noon, uling champion laring Ginebra. Okay, ganda.